श्री पञ्चमिया भिङ्गुदिया साइटलाका मंगलबा यलया बखुबाले चुङ्गु वाङ्गमय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशिया थगु छे लोक साहित्य परिषद भवन उलेजा यागुदु परिषदीय नाय प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाधर सभा नाय श्री जुगु ज्याझो स मु पाहाकथ यल महानगरपालिका मेयर चिरिबाबु महर्जन झाइदिगु ख विशेष पाहापी प्रदेश सांसद ज्ञानेन्द्र साक्यो सांसद कृष्णलाल महर्जन पिन्स लोक साहित्य परिषद भवन उलेजा नदिगु ख भवन उलेजाए झोले अनुजा गुर्मा पाखे मंगलसूत्र पाठले चाहिँ नाम संगीतीय पाठ नयाँ बिजागु ख परिषद विक्रम सम्बत 2041 साले पलिस्ता जुगु खसा थगुय भवन मध्याचुङ्गो अवस्था परिषदीय संरक्षक जोशी थगु छैत लोक साहित्य परिषद नामे देखाइदिएको ख थुगु परिषद पाखे नेपाल भाषा साहित्य कला लोक साहित्य व संस्कृतिका खे अध्ययन व अनुसन्धान यागु जैना वयाचुङ्गो दुधासा थुकी योगदान याना चौपिन्त दैदस सिरपाना देशना वयाचुङ्गो दु अथे थुगु परिषद पिगु धैथे सफुन पिथिने थुगु दु